thian teu voina chuan Assam le Mizoram inkara buaina thling hi tu wanga thling nge engwanga thling nge ti kan soidon ani ama sabera chuan video pakhat entir cheu ka dua ilo thlir te ang kan mai che ho po an nor leng dor mai ti hian hey chú lầu chắc họ xuống in huang hian Assam police te chuan meichhia te po an dim lem lova an khosak dan hi han en ma teu an chiama han en ula camera te po off turin an ti ani achan chu thu dikalan chualo na turin tin Assam minister pakhat chuan an ma ni lama tanga silai an me pualo thu chiang takina soya sap tongin there was no firing from our side atiani ma se silayan me pualo chu ilo thlir teng tin tuin nge met puak ma sajok ti po kan en don nia tuna silai puak ri in riat kha Assam police te ka chu ani a tin afin fiat na thatak po hi hanen teu ki manin kan kap ani kha kan partin kan kap kan pol ka ni গুলি পাইনি সে কানের সামনে থেকে আমার একটা গুলি পাইনি tuna kan hmule kan riat ang khan an mani Assam police ngein silai kap tu chu ke mani kan ni atiani kha eng ma rin hlel turom loin Assam sipain silayan met puak ma sa ni ti achiang rengani lo ngai thale ula lo en le chin te u আমরা পার্টি করে গুলি পাইনি সে কানের সামনে থেকে আমার একটা গুলি পাইনি het langwal po hian mang ang taka awin Assam lamin silayan met puak Assam lamin min kap masania ti na awa thi na kotlanga ding chung po in thu dik chuaron puang chuak ani afin fia na po kan entirang cheu India TV reporterin Leila pura tlangwal pakhat chu boina chungchanga zo in heti hian achanga ilo thlir teng u enge thlinga khilai akhin anin kapa thi te po nam to chuan keima ni lam civil mi po in silai mun dong nimin khan enge thling reng boina te chuak thin to thona in silai puak ngai silova nia anin ka voi khatna ni ama chuanin anin ti boi thina ma se an mani in khi an ti ru saka chuan an local tha a chumi hnu loka chuan silai chu puak ta ni ani chuan Assam mi ten in an ti ru ti rawangin boina pun lun ta ti na ni mo o hei hi Assam lam mi an tlangwal soi nge yani voi khat chu i han ngai thanon le don te ang क्या हुआ दिमाग में गोली हुआ था आदमी भी मर चुका है और हम लोग का पब्लिक जो है उसका ऊपर में भी गोली लग चुका है nimin khan nge thling reng boina te chuak thin to thona in silai puak ngai silova nia anin ka voi khatna ni ama chuanin anin ti boi thina ma se an mani in khi an ti ru saka chuan an local tha a chumi hnu loka chuan silai chu puak ta ni ani chuan Assam mi ten in an ti ru ti rawangin boina pun lun ta ti na ni mo o शाम के लोगों ने वहां जाकर घरों को खाली करवाया जिसके बाद ये गुस्सा भड़का जी khami khana ti chian chu Assam mi te Mizoram chunga lutin anin luala yan ti ru tira chuan boina chuak zui ta ani he boina thlenga hian Assam hian engkima amo zongjong ala turani he Mizo tlangwal po hi Assam silai mu ina fuwa tuna hian damdoina omin enkol me kania he tlangwal khongai thlak tak hian enge ti sualani aram chanturina chuak ani ve maya tin chuta chuan engma diklo omlo athil ti zongjong te chu ati turania achan vo po ni tin silaya in ka ni lai khan Mizoram police officer an tu IC hian enge soi han en tele hun ka pe che unia ledro chukro heta local su ledru khalma khan tolnung ru kalru kalngal ru minit nga hun ka pe che unia Mizo police officer hian annun an chan him theina turin an ramlama kirle turin hun apea mishin atilangani वापस उधर पीछे जाओ सबको जाओ अभी जाओ
मैं 5 मिनट दे रहा हूँ tikhan in riat thiam to mai karinga tuin nge silai met puak masazok ti te ramri kanin tu zok nge mirama lut ti te tuin nge boina bultran ti te lo thiar thiam ve to mai ro ingkima mizoram hi thiam lo zoka puthin ania ma se ani na taka chuan mizoram hian mi that lo na adu ngai lova tin adu ngai bok lowang ma se kan in chunga kongka kik mi lova mi an lo lut ani chuan lom taka donson chi ani hau lowang kan za om na le kan ram hum him tur chuan kan nun na po kan hlan ngamania लेके आया है उसका बाद में उन लोग फायरिंग किया है हम तो पहले असम के लोगों ने वहां जाकर घरों को खाली करवाया, जिसके बाद ये गुस्सा भड़का। जी किया है हम तो पहले असम के लोगों ने वहां जाकर घरों को खाली करवाया, जिसके बाद ये गुस्सा भड़का। जी